valeu siya bolo benagana durlotu ni damaro di kona kabini ko damay soli buta ti kona vosa ni kalau uga sama tati ko nulo ti mena kabini ko lebu na kaira ni ado si madam no tambula baka ngana wani dulu nugo di tu mena mo uga sama taka ranin tuanga di mena red light sa green otoso di mena red light ya dona boda la kado kya dahil ito lang ikan nonton pulas mo pata nonton mula na kaya tu sa second nga iyo second nga antara ni alikina ya ni Lako ti kumai na bisi nga may sota sulit ti kumanda nga nadangi simabi nadangi mo nga ito nakaliwe na matanisingat sometimes we take it for granted iya ni do matuta ti kunanda na matanikalo so nakangwe na maro takatiko we count ourselves lucky ninda nano mitu sandiri kira no posite vita se da bona tamata ni nano ko kena lubi tamata mo ninto talebi ko kena praise the lord iyo so na kan dara sini do bona sini ko ini soli to begin to na sul limbulo binaka to mo sota tiko to nguta to mai na kona appointment bimbing dondua saya kau na appointment ko siya madam kila kaya tigo kaya na turang may biti siya do mo rambuka siya do biro to na minsta me Australia ngo au sinuambo tani nalalawango na bonongo siya may iyongo na turanga tui kalau ni vi kalau lebi da ngaira na kinta ko siya may to mo ni manakira mo lebi sini tu ni marabota lo tu kina bonda masulo tiga menonda talangana viwa kalau ngataki ni lala kay wala malangi and na we vota tiko kina na kabisa ni ko ay sa kinta bagi lo malangi tiko kalau tamana lu bena kenya lo tambo ira nang lo sto konde sini do dalo ira na kena ngauna sa kinta bagi kenya tiko na kabisa ni ko asin wala mo kinta bagi ni ando sar na andur ni lotu ningu tatiko mai na kena mai soli butagitiko na vosa ni kalau bakal ngotak ni tiko kena naman ibu bale na turanga au sini mula mo kita bagan na andurun lotu kena ko kali betul na mo benaka na sulti na bulu benaka ukay tiko sabit sa bulu kaba se tosonga sabi tosonga na non na wase tiko na vosa ni kalau bakal ngotak ni itu na turanga wali betul tiko na naman ibu ngono benaka sa kita betul itu kan orang bosan ya kabini kuah bikin menanda mana warung meluto na orang bosan kena gelentina warung tengah ni kabini tamangel ni lu kimami rani kimami toso ni kira na bukan bauta tapi kalau na bukan bauta na nonta sengat tiko na nonta mata takatiko sena nonta ribu takatiko na nonta turangan ni oti ni ngonongko tumiti orang turun lo tu tiko lo malangi kita bikin tahu kita lah saya bicara materi katumba, wirna umat nonton mata bubale rasa mulai tu mai, terus kalau kita bosan bikin tahu lagi kita buka, terus kalau kita lagi ni kalau malangi sahaja sekarang kan liu, nanti serangan naik kabini kuat dekat tolong orang semua kabini ser, sakabinaka kani marau, kira boleh anak kena to, kira menda tu lagi, dah berada tu tangan tak kalau. Oh
levo kendara ni Tigindoro, karena Tigindoro, dosana Damaso. Lamalangin na tiga-tiga tambo, coba nilihungan na kalalama. Mimiti uso mo nalulungin na kawisa ni kuwa, ganay na kionisa kila na kalau. Imibuan minagan ni namuliwasa kahit iwan na malakay, na rosota kinalubuminiyo ni indo wala indo na iwala ni Vivaranomi. Sa niluto dalo matamun ni indo na kakimimikita ka, may maleta na naman ni mata nito na kalau. Sandi na kila na nabusa na munita mato tewita na nakaya. Sa ganindo nakaya maraw tagan dundua. Nirando suriti ko ya. Nabaga nirando suriti ko ya merala ko na wala ni Job. Turanga sandi na ni ibinagan doon na singa na namunitikin na kaha doon na singa na naman ni Baitani. Nawali turanga na namuniwasa kimemi soli butakatiwa namunita mata na nambula. Kimemi sa dambora labeta wiki munina ya kami ni kuwa. Tarana wane mena na kalau ni bosa mengalo na munita mata ni bunita ko na rukuni na muni kawila tayo kemni nga muni laurai na wali wiki meme na baro ni na bagarota kan ikawasa kan itamangela ni loiki mami gela malu mun ngelan din na mendutu na muni bosa kan ngelan din na kalau rawi ki meme ki muzawi kala wati wani rawi wuti wani turangan ndele ni bombo tikemni mi evolution abi kemeni na wika na muni vere lang na to kain rokowi ni bosa bena kata kisa kata na kalau lebu chisu ni bambula Nawalebu awa ni nawalebu na kabin kuwa na bugu ni bekin tabaki enda kinda baki tukina na bungenda na bugu ni nona bosa au bia ba mina talanga na ngongo saba ba mina tu wa ya na bugu ni solo tu be na kelo o ko na luwe ngenda mtoka kero lago bate mo na bimbong ini mado sau todo sinikilati ko na lenga ni lomango ena bugu ni nongu laptop singa sa tu no ko tamagu serikila ni oloma lenga takati dona laptop tungo beo ko sarang usabang tangan ko angol men dona ngon china dai sa mai mbite ke na software ke den durmi tigiloma bo ni na ko chusu ni sauma au sama bang takati ko sababu ni lagi no buana kelu non randa uterana lo man reso e non raida na daga ni kelu mitoso santo ndolinga merbibuki na wale unake wakina na matu wale chusua ka wa usi bikina song lutu na wale uno ni sole no ninga una menda mindambe menda mai ronga taliti una bosa ni kelu na bosa ni kelu e baritaka anomuni bosa na dina kina bangu ni sai ko na kalau sa ba buna na ibola tambu ke denga e ka ko sayang ngo me ba buli me buno na da me yakina na be wagan don taki me raniado kina tamat me ba rautu ni sa ba rautaki kina ibala binaka ke denga na sibiraki no guitobo me na kala me tamat binaka na bosanga ni kalau na takap wa ni na kan ni rounding da di weti ko na bosin kalau na bisinga ene ado mai na ngauna en gayado kini dona ndau singa leb seni ndau singa ni biakana se biangunu ndau singa na non rubina kata merkila merraida na bosi ni kalu ngai sasenga awa ni na bekenda na kabini ko abina wale bu kainongu na bekinda baki na wale bu turang na marama no muni adamai na mbongendai na non ndau lutango ndo Lako Tani mai bua go na kawani appealing angels and a revelation na bola ni bakatakila nambong yo wasatara na mata ni tolu na ngilosi ko na ngilosi ni bota kila wasetin ka ba ko e tuniti ko na kene matai oro ko be ko kambuli lo malangi ke burubura tu sa the rest ka na kabi na dava na bagaro roko na dava na rere bagana kalu na dava na bele wai
Watana karuni yang losi tuna sambale ko Papiloni. Katul yang losi ke mga indo sa tamat sa rawatan ng batakilikila. Batakilikila dapat na Sunday worship. Tu sa tarawo tinambongya. Ni kuwa ko na ikawani yang losi. Ele boleh ko na Revelation 18:4. Tunggu bango do Lako Tani mai buat. Come out of her my people. Mental Lako Tani mai be Papiloni. Gona kabu ni membaleta na propsai. Bota que lá os trinca mati ne ono ke bitu tu satara mina bongi ne tu bina ke senio tirau. Karone ngilo sa tu sambale ko dei Papiloni. Na Revelation 17 e bagarete kina en duona lewa. Kaya mo sindina en sengi bagador en duona kana turang ko choba en bagareta kamandanga nona dapa. His secret words. Weir non e talatal na profita na secret words na vosa wuni na vosa bagai mbale na provisa na vosa bagai mbale e sanga ni bagareta mai okoya me rawani biuta mai me kilai kina oira tuna bango okoya e na bagareta kamandanga na non na vosa wuni weir na non na talatala se oira non na profita e na ngau to longo na to toga o sini kila ode virto ya oiko ni na otingo nanga kila ode oiko do virto etuna speak no truth karuni tuna hear no truth kana katolni ngone tuna see no truth tiwi ken dua en do virto ne letolia vurura esa o koetia ni onga idurna pabea ni odurani speak no truth ni odurani see no truth ni odurani hear no truth. Ia na bosa ni kalo e mina kate mina kila. That is the only truth. O ta kila wa se tin karu na tin karu ko ya moreki kina go dei. Ke mundo usada ba. Dona ra ko ke mundo usati ko bei. Ura ke na wasa ni sa lo so mani ke mundo ne te borro asa dhunru vaka lebu. Ronga ba bina kana bota kila na Tani ala wasa tin karu tikina indua. Ena ngau na koea ena ngai tūdhake ko mai keli na me tōtaki na nona tamata o risa kunene na ritune wolni dawa wolni bula ena botaki la tini kandua 44-45 e tūna bango na tikinea ena ngai wa kinroa taki koea endo na rongorongo mai na tuidake na rongorongo da mai na tuidake ana lesu wo romai ena ngai lakwani ko koea ena dhunru lebu kalaki ena bebala kana numa me bange abu taka le bunga yongo samme barita kana bola tambu dona da ko kemdo sati ko burubura ke no wasa sa lo so ngani be kemdo na tebo rosa dun rugalebu akina ko ni sabada bana no ngauna he has but little time sa lelenga na ngauna sati ko bua tuna reda bota kila tin ka bitu en dona le we tiko kina e kai tiko na bola tambu ko na leongo mo lo Tani mai bua o ke mundo na nongu tamata e katikabia ni sona tamata ni kalo eretiko na leongo and God is calling them out e rawa ni tiko sartunga ike eso karambula takatu na matangalimbula ba Papiloni kabina katiko mer kautani maikina matatiko bekenda ni elewa dona elewa sabsaba ke na dona elewa badaba dugukali rona elewa rutunga elewa ni talno ni Revelation ni talno ni ruona elewa na ibola tambu na talano ni ruona elewa na talano ni ruona ndau ni beba kambulai na te borro bat ke jisu na talano ni ruona na kanandina bat ke na lasu we rona elewa ngori ndo nga vera windina ndo elasu ya na bugu ni kaya bikenda na bugu ni kwenda bugu ni bina ka ni tiko la daba vosa ni kalo na daba ndo ka na vosa ni kalo ni sabara madala taki na nomni vosa sangai ruga daba kaina kana ibola tambu sangai rama en sangai rei na sala en donu menda laukina kamuria na kene en donu menda muria mana tikine ndo kina ona wasetin bitu sala ko mai ndo virto na ngilo se lebitu sa taur na bilo lebitu ka kero sabe busai ka vea ngo choni volatingo ka vea ulango mai kike una bota que la vi con non dun vinele ngo sandau tangane bagalebu sa tiko en nambati ni wailebu o koia sabe imbuta kodika na tui ke burbura ar sabe ma teni taki koir na kai burbura en waini ni non andau tangani
Na vuna vina kata kina na kalau minda Lako Tani mai bua. Balete tigo mua na waini ni vei wakadalai. Lele vere urura sa wakadalai tu kina. Vina kata na kalau me kauti kenda Tani mai kina. Kani tine tolu sange kauti na logo kukoya kivei. Ia ka warai en dona ele wa samo te tigo na manu kula kula. Kasabu ngana dana sabo sabada ta kina na kalau asabitu no luna tini na no na leu. Asabu kai sulu na ele ngo e na sulu loka ke na sulu kula kula. Kasabu kai uku ko na koula ke na watu ndendre talanga. Ke na mata ni diva tine ba ke lima. Asa toro lenga na ndona mbilo koula sina e na nona e na kena va ke na kena ndukali ni nona dau tangani. Asa bolai na ndendre na da na saba kaungo. Asa ni kila ko papiloni na kalewo tinandra ndau tangani. Ke na vika wasila ke burur. Ke ni turan ke na maram. Gol e kanak tu kine bola tambu dou Lako Tani mai bua. E dua na wili lewu ni tamata e sabu da laitu bua na lewango. Rodan tine ono. Ia ka warei na lewa sama teni e na kendran rana tamata aldo dolu. Arida? Ke na kendran rana tamata e sama te e na buku chisu. E ni ke warei da kayo choni au sa kurombu isaranga. E kurumbu itago choni ni dona lotu ngai lakaba na dagadango. Ni lotu ngai lakaba na dagadango. Dagadaga ni bibo dalai. Matatu weekend ni profesa e boretaka na elewa na lotu. E na raidango ni kuana daba na elewa na daba na manu na daba na ulu ni bonuan ulu ni manu ke na ilewe tini ke na biwa e bunga. Ni sawatimu kokoya kambuli iko ko chova ni lewunga na edana. Na elewa e bakatakar na lotu. Na lotu e watina, o tisu na watina na lotu. O na reida na bata kila wase tini kadiwa. Ni sana laki basi ka na elewa, e na yoti ni ngauna. Ko sabaka na ele mbiu kararawa na lomana, ni sa kadiwi ko choba. Chermea na wase ono tine rua. Au sabaka toba tani koe na ngone elewa ni sayoni, ke nandua na elewa mata vinaka kabadaba. Na lotu, bata karkartai ko sayoni. Karuni korni de tukuna talanga. Niu salomani ke mundo sar me bakana lomani kalo niu samusu ke mundo wa endo me wati mundo me warete ke mundo bidei karisto chisu ko na watina na elewa na lutu gori ru na lutu e ru na lutu na manu dareda na manu na teni al wasebitu na manu lebu go baba sa leva na daba tui erto na tumu da ke burubura na manu na bakatakar kartaka na tui tine vitu na wase vitu ina rusuluka tolu sanga ibaka ko koya akene kamani manu sa akene kamani daba matani tu so na manu e rifeki na tu ise ki rifeki na matani tu sana tumbo e burubura na dua tani ongori kan dua tani na be matani tu kedanga ye na kania na burubura todoko kana buturaka ka musmusuka na babu bulingo e na romboti burubura todoko me baka ndina kina na bosni kalo na madi urosa ngabuka ba ena bu no taki manda na tu bina kai bei ena ga ya na dava bina ga bolibu to bata kira na tu tungo ena romboti burro todoko romboti burro todoko na tu bina ka ke na tu da gomi bugantini dina walanga na eleo na lotu na manu na matani tu asa andua tale na kabe wa kurumbu itaki rere melo malangi sandua na ngata lebu ndamu e bida na uluna katini na none leu kavitu ne salamatura nga sato ka uluna na manu ya na ngata lebu ya na teboro setani rongan tingine diwa ongona loma satu kina buku na uluna evitu na ulibonu evitu satu kina na ele ongo Rome is a city built on 7 hills atararwa Rome is a city built on 7 hills go na ulibonu evitu ko tiku kina na ele ongo tin ka ruaya ne lewe tini ko arida erto sa lewe tini na tui arto sa sengi ba matan tuti ko ndai arto sa ko ke ko na manu me ba kana tui en duanga ne awa na singa sande na musotia na singa tamu saoti awa tarati kina that the wall has already been divided up into 10 mega divisions ko na tini na tuia erto na do ba ke ko na manu go ke ko na lewango en yoti tini go no sa otia o viti e wase watatiko ke New Zealand o Australia o China o
Korea o irke ngo wase watukina kona wase tini ne wase ni mata ntuya okay ya na lewe tini ya na tini na tui ana bota kila tini kabitu tini tini kalima na be wai ko raida ngor na be bonua na be matanga lebunga ke na be mata ni tu ke ndi busosa na wai na tamata ya na be mata ni tu na be lebunga ya na mata ni tu ene vole taniela ene wase bitu orto ke na mata ni tu tini wal ni wa wana no matiko na lewa wa raida en dua na ileu lelai sanga itumbu daga mai na kenra maliwa ye tolo na ileu ka tu eliu e sa dabu bubu mai na matana karai da sa sona matana na ileu ngo sa bakana mata ni tamata ka san dona usuna sanda udaba vosa vaka via levu sanga baka ko koya akene kavani man sa kene kavani mata ni tu sana tumbu e bura en dua tani ngori kan dua tani bi mata ni tu kedanga go ko ne kavani manu e tini na kene leu i en due verto ne leu ngai tumu dake ngai dabu bubu ta kai tolu na leu e matana kila en taniela waserua ni sakabinda tini na matani tu e tolu na matani tu er tu exint er tu yali ostrogod visigod wat ke herulai or tu na tolu matani tungo e dabu bubu ta na leu leilengo na leu leilai en wana ndau witsanga blukao no anda na bishop ni Roma ba lotu saba tu lewati ko ena ra ke Roma en 538 e ba tura ko e prama Justinian me soli buana daba soli buana bishop na kau ba maten tu ke na ulu tambu ni vei lotu taudoko sa taura vakandua na lewata taudoko ba maten tu ka ulu tambu ni vei lotu taudoko ke na ka ba yalo the rise of the medieval church e bola na ibolongo go na kauko sa soli wa beluta ki mai na ngaunea ko na kauko ya esa tarati unikua e na ngaunongo ndarai da kemu turai ke na marama mai na ngauna wa roti kina mele tarata na mai ko ro Jerusalem e runondo lamba kina vele wai mai lo malangi na ba ni kawa ba sa mo orto ke na ko ni promesa ko to duri lo ni timeline ke de makai na no be kwamti so chisu na rosa ka kabitu anda be mama ni wiki ya to sa ku anda sa sule ki no mo la mi so ben kai bu na to mama tena pa ke bi le ki no si beli sandeo ki no na tu pinaka ki be ir na daba mata ni tu kisau sama ina ro ka to sa ku ka anda na no nga na chiu sa lo ku be ko tania ke ka no me bicho ko mo wiki 70 weeks mai na no go le la pinaka en to sa ka ba anda mai na 1948 no do wono ro katine baki me le go ba na 1844 na ngome ya na tutu na saka o kibe na maten tu kisa be ko ba te kia bana 1844 1895 sana me ro tu wa karisto ibiti da ro chisu ki no tam sara saka to bat ke ko na fa ibiti saya do na yewe la sa tu ba na 538 sama iba mo tertelo ko na 1798 jawo kinang decades and no no in decades o ra tamati ka o ra tu ibika asan rona elewa kibika e dolo mo sa ro ta ko kina na kalu and amunua to sa retali ko na Revelation 17 sa tu na bago asan e kautena elo na kalu kibe beka o ele rele kina dolo da dolo ele asan tamiti na mo ko kula the same woman ko na ka ko bika mo sa ko santa biti ko man kila kemu tura kena marama ni berni Lako o iro ko kina ngona ni dark ages er se kautu tu wate ke na ibo muli ken ka mo roto destiny mai na ngona sa tawro kino ko na matantu mesa vuru mai na Sunday mesa day of worship en alo ni ngona tu kina dark age day of worship tu mai na Sunday tawro me agora na 1863 essa me establish o America tu wate ko na 1776 1863 sabe dame na lotu me America me sabe ka tamuiki na kabitu singa atoro ya elo me America sangai basi me kina na lotu nikalo ro sangai tu ro mai
Nangauna ni en 1863 me tumu talanga mai kina na lotu ni kalau. Ko na lotu sa rota na mai na system go. Sa lagi tigo Amerika ko kau kina na bola tambu tu bango ko. Au na au kau tena longo kene kau. Ko na we kau ya e Amerika. Ko wasa terama na bumi. Gorna kaya dan lam ni ngauna ni decades. Na nona vera ka na leu lai. People Rome, se Roma voluto. Gorna kene liu. Gorna nona lotu. E karimi kene tina kau, come out of her my people. Come out of her my people. Sambula kalewa na wika kena e na buru-burungo. Wata gilatin ka vitu tina ra asa boga sulu na longo e na sulu dava. Kay na sulu dava. Raidir non sulu na bete kwa ngana kena roka. Tina rua kaya ko er sabe buto ko ni kana tui ke nei. Ar sabe ma teni tai ko ir na kai nei. E na waini ni non dava. Na terror na tina vi na wata gilana wase tinga ro tuna. Dona ra ko kem do sati ko buru-bura. Sa kana tina go o kango sama ibo ma teni tagir na kai nei. Kai buru-bura. Gona non rebo muli. Do batana lotu ke na matantu ke na politiki. Pabitation ngone lalai. Sa mata na tamata en bola tiko ngana lona. Singa ni sudu kay na singa ni daba. Mate. Go ke na ibo ko buli. Weekend de tiko toranga lo man lotu. E la ko na sanda ubo ka murie tiko. Tau manda na mate. Ni do sa mate sandu na kana non da tangi na non da tangi na non da tangi. E un do mate ndo na leni lotu. Au kila ni non lotu tu vila ka tu au marau takan sa ko din. Batna kalo we kila na non bula. Sa lagi marro ko kina nona balengele. Ya ke bukan don len lo tukila ni senga tunim bola ba binaka. Ngai tarre ko na mate auro rawa au mosi no gutangi. Bala to sinikila na ngone ya erro ti lo malang senga. Ya na rosa ndo ba dor na bosa ni ba bine bosa ni me bali lotu. Ke tamata binaka se tamata da na rongo da ngana tutu binaka. Dina senga ranu tamate tu ne dona tutu da bala ten don tamate samati. Na vedere ni lawa ni lotu mai na bosa ni kalu le beti da ngana bosa ni tamata kan butu raiso na bosa ni kalu vesa utaki ni singa tamu e karibe wer na kene tal na dona yava e sin don mer da butkina donan rautil kan doni samiti ne dio sakaya sabo ador na mbula ko ko be ir na tamata sale siana no na bele lati mesenga ni mundu saka sab sabana dava he sent redemption upon his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Gorinakai Zakabua. Holy and reverence is his name. Asabo laina and renda na dana sabakaungo. Sa seni kilayo dei. Na kale u atinandra na dautangani. Na elewa ngo irakede na lumena era elewa. Bela tu irangana elewa era dautangani. Na elewa sabo madal takoti ni elewa na lotu. Ongo na tina ni lotu. Ongo na tina ni lotu. Wasanga bulu kalima na undolu na mata lotu ba karistora tiko buru ni kuwa. Ka milioni baka milioni na tamata erendule wena tu. Na kadi ni kawani yang losi. E baka ndonu teki saranga bai retu kuna. Ndolu lako tani moebua. Koi kemu ndonu na nongu tamata. There are God's people out there in Babylon. Era worship tu in a system go. Kona system amaindambe ne karuwa ni ulingata. Raila ba tekila wastini ka walu tikine ndua ke rua ke tikine ba. Sawa tina be kaungo ka wangare le talangi lo salo so melo malangi. Asa lebu na nona kawa. Asa kanya na ndoma lebu sara kokoya kakaya. Saraba. E mai repeating teleke na karua ni anglosi mai na Revelation 14. Go na repetition no tutuku. So it is very vital and important for us to come out of Babylonian system. Menda Lako Tani mai na Babylon, na system ni Babylon. Baleta na daba. Gosa me karoni ngauna. E borita na kalo sambale ko dei. Babylon saya non menon rei tiko na daba. So Babylon is now the home of the devil. Na mo tamu sakaya. Kay nanggaran ni ala bela ke nga. Kay nanggaran ni manu buka ke nga sa tao sa baka sebaki. Iya kawarong den do tan talabos may lo malangi sakaya.
do Lako Tani mai buang na tineba oi kemu do na nongu tamata na Revelation 18:4 mon do ka ko ni dala matakaya kame ka ko ni tobi kemu do na nona daba nona mateda sa baruta ke ne bol batakila au na tarani bongi mataka e nei papiloni e sani no dormino ia ke umbula tagatigo so na system so ne bagarani umbula na system go isa kan rauni no nom robata no mateda ya Jesus abole kan desmai kadibi kenti na kalo me da Lako Tani mai bua Lako Tani mai na system go system ke do sarai de tungur Lako Tani mai kina au sabole tu mo na sin sudu you celebrate Christmas you sure oh good yes we don't celebrate Christmas yes and the kila ni asu do chisu but not on that date the 25th December is the shortest day in the northern hemisphere elele ramanga bugalele ne singa sa hotelani 25th December in the northern hemisphere kwa na singa leka taun dua kina io nim o semiramis na oti nimrod ele tukuno kwa verna tui kevea o nimrod chamati sa resurrected into the sun. Let us worship the sun. Turanga kenom rama do Lako Tani mai bua na nongu tamata e kati ko na tambu there are God's people out there in this system. Sa kalibi ko tiu kinabati kaya mendarula ko ani beira darule kauti ratani mai. This is the voice of an angel. And you and I must take this command to those people. And the sakalibi menda kauta na itutungo beira mendale kauti ratani mai. Kera tigo sana kamu na system ni Babyloni sa kena ngongo mo sanga mirles mai. Sa waro mai tin ndolo tun bo ko. Wara ita tigo rono korle wuro tungo. Babyloni bat ke Jerusalem. Gore rona kena kor turanga rurua. Jerusalem walo malangi bat ke Babyloni na buru-burungo. Around dindi kina ndo etuga buru-burungo ndo etuga malangi. Sai rongo rona kena mboso lelebu. Gore na mboso buru-bura ko ya na mboso malangi. Sai rongo na kena lo tururua. Sama tati ni weekend boy si warumbu ko ng gitara na lo tunikalo. That is the end time arc. And how you get into that arc. And bonsi warambuk. Rona kena boso rurua, rona leo rurungo. Kena ibola round dui bakang taka. Sana dui bang tana tradition. Kuango bang tana bosa ni kalau. And abu ni kaya dua ya mati ke sorba kana non bula. Koro ruru na manu rotingori. Dua na manu sipi, dua na manu ngatalebu. Kemini turang kira marama. One is a true light, and the other one is a what? A false light. One is a 7-day Sabbath, the other one is a what? First day Sabbath, Sunday worship. Kemini ni biokani, ongo na koro rua, tabi tal no takatima ni bingaw na Sabbath. O Babyloni bat ke Jerusalem. Loma lang isa, wakan reti kenda tiko, ninda sama ibang bulan-bulan tagi tikungo, go out there into the field. Call them out of Babylon. Kauti ratani mai na system ni Babylon. Gori, e kadibi kenda tiku kina nakalu. Menda lakwani, menda kauti ramai. Chisu sabole kan lesumai. Dou Lako Tani mai buawi kemu dou na nongu daba. Mandou kako ni dala batakaya. Me kako talanga ni towi kemu dou na nona daba. Ni mataka au na tarana mate dai bitu. E nei Babyloni. Nona dhundu nakalu. Runga da babina kemu turanki na marama. Do Lako Tani mai buawi kemu dou na nongu tamata. Mandou ko ni dala batakaya. Kako talanga ni towi kemu dou na nona daba. Nona mate da. Me bakalo ngata na kalau na nungimbula. Me tumberi kenda na kalau misulebe kenda na kau ne beli utakini alo tambo ne besinga. Me da tobala me da la beta da kina bulan dina ba karisto. Ka tumberi irna ba kanda mai na buro relenga tukina. Me ron romai ki buana kalau. Go out into the field and call them out of Babylon. Kurem da masu. Binasa wale turanga chisu na nungni bosa. Sa rikambi mbikina ni kimsaba bulan takingo
merani kem lako yani labeti kemuni da kena kenra mai liona tamata mera kau mai na ke mami taundak mera kau tani mai vi papilon istu ranga chisu ese be kimam na kau ese be kimam telanga na buku kena kilaka ka kena ngo tunga be kemuni kem samasu me tambor non rembulan nomuni tamata songo ni lotu e Brisbane Fiji isne alu binangan tamaku na bunu eren duitu kina mer saya mer dina seserau mer tamata kau kan ganga kan dua mata kena i kamani ang ilo singo mer lako ani buru todoko ka kadimi ra mer lako tani mai papilon ina wale una lolo makin biba kalo mataki ni alu binaka kem star telangana ndrende na besinga kem sa nuita kana beli utaki ni alo tambo kerno mni ang ilo sal sab mer daga pat ke kema was ke kema men lolo makin ba vengu chisu na bambula amen ina sa wali